ngicela wena mfethu ngoba wena no connection ngaphandle ngifuna ifoni ngikunikeze imali uyihlanganise ifoni kungaphela unyaka ifoni ingafikanga kumina kodwa ngikukhokhelile but anginawo amandla ngoba ushaya okulwa ngoba ngoshaya umthetho kwabe insithi eyesibili ngafakelwa imali ngayinikeza umuntu umsebenzi wakhe awenzayo ukukhiphela iziboshwa imali esinye isiboshwa sikhiphela ezinye iziboshwa imali siyahamba njalo ngeweekend okay ifika ingene inamba kwena mina ngizinikeze wena uzinikeze umuntu wakho angaphandle ozokhipha leyo mali usuyazi okay 1000 lasibani 500 awasibani 50 rand wasibani futhi mangibuya ngizobuya nemali engaka ngoba ushaya umthetho bese beyitshela uDomo kanti usongekho Domo abese fika umuntu afike ethe imfethu yazi imali yakho lapha umuntu amade ukhipha uconnection wami uthe mayefika lapha esitolo wafika wathi imali sekhishiwe ngathula mbuka lo bhutilo ngabothi yalo bhutilo ucazi ngiDomo lo kahle kahle vele nami nganokhe kanje ngase ngijahile ukuthi imali ngiyithole ngoba sengibona ukuthi ngeke lezi number sezo expire wayekhona vele umuntu ade ngikhiphela imali ngesimo sokuthi benabantu abaningi ezobakhiphela imali yokuse ilinda abalinda kaze ngagcina mase ngihamba ngiyoyifunela mina umuntu so yena wayitshela ukuthi ngoba ngempatha uzongishayashaya ngabuye ngathi oyazini yangijwayela othi ngimike hayi mfethu hayi ikinki ngamothi sikhisha imali ngizobuyela kumuntu ade uyifakile imali mangibuyela kuyena umuntu ade uyifakile imali ngabe sengithe sempilo lalela ngifuna ukungenzela ifavor ngiyazi nale mali ikhishwe umuntu kade ethunywe lo muntu kade ekhipha imali kusasa mina ngiyakuyena ngoba sasingahlala emarumini afanayo mina ngangihlala e-second floor yena ehlala e-first floor mangabe sekuyophaka ekuseni bese ngifike ngithi awuphuthu njani athi ngiyaphila bese ngithi mina imfethu yazi la umuntu ofakile imali uthe uyayizwa into engiyisho kodwa akayizwa ucela inamba yakho ngivumela phezulu ngithi mina hayi isister nje lena mfethu engiyijwayela ngaphandle ithe mfethu uyicela nginikeze inamba yakho kanti umuntu sengimkhandile mina ufika nje lalela ufuna umtshele lo ukuthi lalela uzibize ngerenke ebhekile emaphoyiseni khona ezoqala athuke eqala ukuthi ufanele uphoyisa okwesibili bese uyamtshela ukuthi umtshele ukuthi njoba uyiphoyisa you know everything yenzakala lapha ngaphakathi ukuthi iziboshwa zi-operate kanjani okwesithathu if ukuthi le mali akayikhiphi wena uyazi uzodila nayo ngomthetho bese uyambuza liyazi ukuthi ijele wena ubhizi wena ukhiphela abantu imali ejele ngoba phela imali ayivumelekile ejele bafonelana kanjalo ke ntambama mangabe sesiyophaka useyanginikeza lo mjidi imali yami sengithi mina phela thatha ke yakho ke phela lesivumelene ngayo akasayifuni hayi lela phoyisa nje mfethu angifuni ngimoshela into zami lizongimoshela nje into zami lizoyivala yonke le China nje mengike ngacebela thatha nje mfethu mana indaba yona ungijwayele kabo ngiqhathini ngithi mina vele imali bifakwe yilona iphoyisa bengizokwenza njani bongasho ngani ukuthi iphoyisa ngithi mina bese ngeke isidingo sokuthi ngisho ukuthi iphoyisa ngibuyisela ke imali yami so lezo zinto zenza ukuthi umuntu ukuze angaxhaphazeki akayithathe ke manje nombono kwakuthi ukhona umunye ubhoti osihleli nabe senesikhathi eside ehlele ejele waba yimentor yami wabe seyafika nje kumina yangithi phela mase nizoyithatha inombolo ngiyakwazi ukubonakala ukuthi abonake laba sebezoyithatha inombolo ibehavior yabo nama sengikulo group lokho siyohlangana ngamakhanda sina singasilutho nasese sikhuluma ithi inombolo ebhedayo hayi bafethu mangeke asiyithathe nabo siyaxhaphazela yabona uma ubuye ko visit kunezinto evele zithathwe nje ngendlela ongayi-understand nayo yonke lento wara lo bhuti abese yangibiza la bese seyimfana wami yazi ngiyakubona ukuthi uphuma ekhaya le-right kwenzekile nje wabala alinga uyithatha inombolo buza la kuthena kade sashizile
yabona nje kube kuthiwa kuyenzeka kube ngiyakwazi ukuphuma kulento ngabe nami ngizifanele nami oyiyeke le group yami uyithatha inombolo bese ke emva kwalokho sungadecide ukuthi nenza njani hey ngathi bathi mabeyithatha mfethu izinto ezenzeka ubone ngabona ukuthi mina khona ezinye izinto engeke ngize ngizivume zenzeke mina ngavele ngicela khona ukuthiwa ngifile ukuthi ngave nje ngive ngiqhakaza nje omunye umuntu ngcona vela ngibulala okungcono ngabe senthe sinqoma ngeze ngithathe inombolo kodwa which was not guaranteed because lo 55 years isikhathi eside kabi lapha ngilapha so okay lo 55 years awuqeda angoqedanga 55 years asizwa iappeal yabo so zenzeka ke lezi zinto si-attend lokhuzana ama-session laphayana siya-attend ama-programs senze o-anger management o-sexual affairs substance abuse nani bese kuba khona ama-program ayimpoqo ukuthi uwenze because kuba kuyindlela ofike ngayo ejele angithi uma usofika-ke laphaya ejele khona into abayibiza ngo-CMC ka-CMC usuke liqala phansi icala usugwetshiwe kodwa lifike liqale phansi lapha ejele bese beyakutshela ke lana ukuthi lalela ndoda manje sisafuna usiqambela amanga lawo kade waqamba amanga enkantolo ngoba inkantolo bofuna ukuphuma uyenzeleni lento oyenzayo ngombulela umuntu umbulaleleni uma ungabe udlengoleleni ma whatever reason ekwenze wabala uyenzeleni sekufanele uzichazeke wena lana kusose kukhona ke abantu abaningi abafundeleke wonke umuntu osephethe incwadi yakhe ukubhala psychology social work bani ngokuhlukahlukana kwama department bayabhala ba-assessa wena psychological thinking yakho ibehavior yakho i-respond yakho i-body language yakho yonke leyo nto bese umuntu nomuntu mangabe seniqedile ukwenza leyo nto leyo uzobe siyakutshela umuntu ukuthi ayazi into ekulithe la ukuthi wena unje based on i-reaction yakho uma ngabe ubuzwa imibuzo nazo zonke lezo zinto ila uqala khona ingqondo yakhe ivule ukuthi angeke fanele ngilungise indlela zami lana nazo zonke lezo zinto so ngisahamba ke lawo malokhuzana lawo ama-classic sami lawo ama-class up until sagcina nasesibo facilitator ke namanye amagenge umuntu wagcina ke ngayithathanga ke nombolo senza ke isibhizi ngala isadeni senze appeal masiyenza ke appeal into engingayisho mina mfethu kubalekile umuntu awazi amalungelo akho because if ungawazi amalungelo akho uboshwa noma ungafanele ukuthi uboshwe ugwetshwe futhi kungafanele ukuthi ugwetshwe uxhaphazeke futhi kungafanele ukuthi uxhaphazeke just because awuwazi amalungelo akho so umlungu wayesesenzele i-appeal wathi mayefika kuthina ufika wasitshela into yodwa le case le siyagoduka labafana uthi sihamba nje sobe saqala thina sayithatha light nje lento nathi sithi masiyikhuluma emagengeni amagenge avela ku discourage athi thina mfethu sasino 7 years ngino 15 years mina mfethu ngenze i-appeal kodwa ayikazi ibuye i-respond esho ukuthi bayamgrant i-appeal ukuthi ngihambe ngiyixoxe icase nazo zonke lezi zinto yabo ugcina usuba nalokho ulahle ithemba kodwa ubuthi hayi uthi lo muntu lo izokwenzeka lento futhi wafika wasichazela ukuthi no yazi into ezokwenza lento uthi yenzeke yile nina lapha e-police station kangafanele nihlale 3 days kahle ukube nanitholile ummeli oright ngaba nikho la futhi la ngenze liqolo nokuqula lelo cala ngoba kuyasho nje babe benigcinile 3 days babengazi ukuthi bazonichaja ini babe sakhanda istory sokuthi bazonichaja kanjani yabo hayi sithule mfethu sithule ayahamba ummelelo ke ihamba lento yakhe ihamba inkantolo ihamba hayi basitshela ukuthi hayi ugrantiwe i-date i-case yethu izoxoxwa eBloemfontein hayi saba nalelo themba ukuthi hayi zonke izinto zizokwenza
Sashaya isikhathi sokuthi umuntu uyagoduka. Okay, khona iphathi ngiyeqile. So mina ngalesikhathi kade ngosuku lokuqala sigwetshiwe. Usuku lokuqala safike kuyisifika kwakusha upast 7. Sefike reception. Siyalala la ku waiting room. Masila ku waiting room. Yase reception. Kufika umunye ujele ekseni. Afika nokhe la. Abese ucela ukubona lo mfana kulabantu abafikile abaningi ofakile iziphandle engizi ngiyabheka. Nami ngizifakele iziphandle kodwa ngendlela nje sibaningi ngayo kungenza ukuthi kubakhona abanye abakwamanye ama room abafakile iziphandle kodwa sathi mase sibalwe ngabona ukuthi hoye mina ngedwa ngiboshwa mfethu iziphandle zamanzi besathi ngizimchimbe ekhaya. Manje athi ubonga lenala le yonke inala yelokhuzana yemali. Zamanzi iphandla. Mara. Hayi kusuke lapho athi angingayi kodla. Hayi mase siqeda ukubala bese ngibuza emagengeni amadala ebafini lapho yeselithe ngingayi kufanele ngilibone ngizothola kweliphi office hayi bangikhombisa. Kanti mangingena kulona vuka ngihleka lwabhodi lo. Wathi na mfana nami yazana ukuba uyalalela idlozi. Hamba ukhona. Uzogoduka kodwa. Yabo. Ngimbuza ukuthi ukushiso yini hayi bese yangichazela ke izinto zami ukuthi zimi kanjani ethi mina okay hayi kinkinga. Hayi elokhu efika ke ngilethela izinto zokugquma nazo zonke lezi zinto ngigquma ngiyageza ngiyaphalaza ngiyachatha ngenza inkinga. Iphoyisa izona zonke angazi ngikhiphe le mali. Yilona elalini offerisha umuntu okwazi ukubona izinto. Hayi kwahamba kwathi noma sekuthiwa idate yokugoduka isiphumile bangitshela semfezi idate yokuthi ugoduka isiphumile kodwa ngeke uzogoduka manje 2 weeks wakho nje kusukela manje uzoba nzima kabi futhi ucontrol itemper yakho ngoba izokucost ukuthi ugcine usulwa nomuntu bese ubuyela lapha ngaphakathi. Yena ngempela bese wabanzima kabi 2 weeks wami usefanele ugoduka. Isithi inkantolo manje fana kantobelo uyagoduka manje. Mayibuyi warrant of liberation enkantolo ezejele. Ivele ifike kubhaliwe uNtombela. Mina ngiyena waNtombela ngwakantobela. Ifike iphambane incwadi ethi hayi ngeke ngisho ngathi sikhipha umuntu oronke. Ihambe yolongiswa. Uma ibuya futhi incwadi iwarrant of liberation i-prison number akuyona yami. Kwahanjwa kwathi sekubuya mfethu isithombe ngithi lezi izithombe esishuthwa zona. I-information eyami kodwa isithombe akusona sami engababona cha ibudget umuntu kahle kahle fanele azohlala ayingabe ngahlala e-reception ngabe yadedela uma ngathi ayikwani sengamane kwenzeka into yenzakala ngobona ngaleso sikhathi sekwenzeka. Wafika lo mjida lo wafika wathi lalela manje usuzogoduka ngo-2016 wona sizobe sinawe la uma ungafika ungazilungisanga ngezinto zakho angitshela ukuthi fanele ngifike ngenzeni ekhaya. Mina mfethu ngithi mangiphuma mfethu sabanjwa ngawo 2014 saphuma ngawo futhi 2014. Mangithi ngiyafika ekhaya mfethu ngibe ngifike ngibone izinto zasekhaya zi-correct. Ngoba indlela yokukhanda ngithe ngalesikhathi ngisazama ukuhlanganisa indlela ukuthi ngithole imali ngaphinde ngaboshwa futhi ngo-2016. 2016 ke bese ngisebenza la esitolo Cambridge ngo-supervisor wakhona eCambridge. Kwavele nje kwazifikela nje abanye abafana bafike bacela mina bathi wakhona abantu abacela usupervisor ngahla ngaya kubona bafike bakhuluma lento abayikhulumayo ngifike ngiyiphike mina ngiyayazi into abakhuluma ngayo bathi sibafethe nginize umntwana oronga ngiyaqala ngiqhawe ukuthi konke nje. Bahambe labafana kudlula 2 days baphinde babuye. Ngithi mangisi ngiyehla ngisuke e-office hawu kusayibona labafana bafike basho semfethu yasizela kwena thu wena umuntu ozosinikeza i-direction ethi lento sizoyenza kanjani. Ngiyiphike mina bawu5 lo yedwa vele asuka eceleni akhulume nefoni athi suka abuya nginikeza ifoni mangiyibamba ifoni awungizwe ukuthi hawu hey enye ikhuluma la ngeke bekade siphusha nayo
lezi zinto zamakhadi into semfethu hey amathwasa ami la mfethu mina ngiyashizila la encome nami ngaboshwa mfethu ngizwile ukuthi uphumile manje mfethu banikeza i-direction labafana sekuzowena kozobagada bese ngithi mina waye ngoba mfethu bathunyiwe na iking ngabadedelela nge-information kanti njengoba ngibadedelela information baza ungayilandeli yama rules and regulation engibanikeza wona benze ngendlela yabo bavele babantu vele mina ngasikhathi ngiphuma awukho umgomo engangibekelwe wona kwawuwodwa kuphela kwathi abanye antobela nje basikudedela bakhona abanye abantu akade abayenzayo into nje obukade uvaleliwe kodwa abayenzi njengani nina ngendlela ade nenza ngayo njengoba ugoduka manje sizokwazi mangabe kubona ukuthi lo umsebenzi wakho la ngisho noma kuthiwa awukho wena kodwa uma uba recruiting sizokwazi ukubona ukuthi wena la siyokulanda uzoziphendulela 2016 bafika laba baboshwa labafana bathathwa ngayisho ungabuyela khona eEastern Cape mangifika eEastern Cape ngalala epolice station ngakusasa ngave ngangayi enkantolo ngabe kwafika sekufike nje ejele banginikeza i-inform yase orange wasangiqoka ngaba confused ukuthi ngoba la ngenza ngalutho nje okay kulungile noma kuthiwa ngilenzele icala elinjani leli level eliqulwe ngalikhosombeni ngingekho mina bese ngifundwa guilt bese kuthiwa ngihambe ngiyohlala lapha phakathi ngabe kwaba nje into kanjani ngahamba ngagodwa wangayi enkantolo ngokho ngagcina nje ukuba se-police station emva kwalokho kwanika orange yonke ngalingezo orange ngahamba mase ngifika lapha ngifonela ummeli ngimchazela ummeli athi ummeli ayikho lonto leyo labantu laba abaxhaphazile khuleka sizoyilungisa leyo nto bafika lo bhodi ke manje usefika mina ngifika mina off kulozo nto engangifika ngazo kodwa yena wayefikele yena wafika wathi mfethu yazi ngikubonile ebusuku ngilele ukuthi ubuyile ngakutshela ngathi wena lonke izinto zakho khuleka namanje uzogoduka mongayenzanga lento engangithe uyenze moke wabuya manje ngekusaphuma la ophuma ibhokisi hey heqe uva nathi nokho akulungile suka lapho sahamba ngahlala wayilungisa ummeli waphinde wafika lo bhuti walalela manje usuyagoduka kwave kwabalula ke lapha kulokhu kwesibili ukugoduka ngabe sengiyagoduka apha ngithile kuze kube manje ngemfethu nje ijele nje nonke engayicabangi noma ngilele angikaze akekho umuntu wakwangishaya ngempama akekho umuntu wakwangibeka isandla noma wangithinta wangigwaza wangithethisa ngaphandle bengithethiselwa amaphoyisa phela amaphoyisa akuthethisa noma ungenzanga lo sikhuzana leyanto ukuthi uyisiboshwa fanele uhlele ubambe discipline so engingakusho ke ngejele mfethu ziningi izinto engangizibona zenzeka phambi kwami ezinye ungathi mozixoxa manje athi umuntu axoxa inganekwane ayikho into ayixoxa kodwa ke into engingayisho ngejele ukuthi ijele mfethu alikho libi kangako kahle kodwa kuyona indawo engahlala umuntu ophilayo isizathu esenza ukuthi ngithi mina alikho libi kangako uma uzofika ijele kahle indawo la osukuthathwa khona wena uyozifuna ubuwena ukuthi kahle yini engiyenzile wrong engize ngibe la it doesn't matter ukuthi wenze iphi case mina ijele livela ngifundisa ukuthi angikwazi ukumjudge umuntu up until ngizwe story sakhe senta yenzile yambeka la kulo position akuyona up until uzwe story sakhe bese kuba khona abanye ovela ubona ukuthi ayikabona ke lo uyabheda ke befanele ukuba ngizenzele example mangisi uyabheda lo befanele abela kunabanye abafana sa attend the case ababenzile brutal murder laba bafana labo babona ukuthi laba bafana labo babuse umoya nje uthile ungawazi uhlobo lomoya because sengiyigoqa ke nje mfethu ngifuna ukuthi I used to say information is power. It doesn't matter ukuthi njengamanje njoba ngikhuluma nje khona umunye umuntu othi mathi lesi story ngiyasazi sengiye ngasiza kwenye channel kulungile uyasazi wakwasiza kwenye channel siyayenza insense kuwena thatha lokho ukuthatha okubona ukuthi kuzokwazi ukukuphilisa
okubonayo singeke kuze kwazi ukuphilisa ukuyeke, because kusasa alaziwa. Kusasa ungazibona usukwenye indawo usuthi uyakhumbula ukuthi hey khona umuntu umfana omnyama lawa kwavela la kulama channel ekhuluma izitori ezikanje. Kambe wayetheni usuthi uyazama ukuyihlanganisa information ayisahlangana. So angenze example ngoba sesiyavala. Ngifuna ukuthi mina into engiyifundile lapha lebade ngisho ukuthi ikufundisa i-discipline nazo zonke lezo zinto. Abantu aba understand ukuthi makukhulunywa nge-rap yini rap. Ngiyacabanga ukuthi nawe manje uyazibuza ukuthi ngifuna ukuthini. Mangabe ngithi mina abantu aba understand ukuthi makukhulunywa nge-rap ukuthi yini rap. Abazi nanokuthi rap ihlukene ka-12 abantu. Bazi nje ukuthi rap ukulala nomuntu ngenkane nokulala nomuntu o-underage i-rap le. Kanti i-rap inegama zayo ngokuhlukahlukana eziyofika la kufanele ifike khona. Kodwa mase uhleli phansi usufundiswa uyakwazi ukubona kuyenzeka u-rap kodwa wena psychological ujesaurapanga. But the problem is mase lithethwe icala lapha enkantolo abakwazi ukuba specific noma ba-identify ukuthi wena mfana wakantobela into ekulethe la i-misbehavior yakho e1 no2 no3 no4 no5 efola ngaphansi lo hlobo le-rap ukuthi njengoba uwenze lolu hlobo oluthile le-rap sizokunikeza 6 months ola ekhaya. So manje abantu abaningi kwayisenkantolo once uma kwathiwa rape abantu bavele uthola ukuthi mhlawumbe ngelinye level ube nebhadi uvele uthole nomuntu okwaba o-victim but usezosebenzisa amandla ukuthi ngoba mina sengisesihlalweni efake lamajazi abamakhulu abovu esethi ngoba mina sengisesihlalweni lo ngimnikeza u35 years ngimnikeza u25 years. Kodwa mase usuhleli nabantu sebeyosuyixoxa uze umuntu ekutshela ukuthi imfesi yazi wena kangafanele ugwethe 25 years kwafanele uhlawe nje noma 6 months noma uhambe ukwenza community service nani ingqondo ebuye. So ngizama ukuthi kubalekile ukuzazi izinto whatever information efika kuyona ungayithatheli phansi. I know vele ukuthi abantu abaningi izinto abazinaki. Mina I believe ukuthi ebantwini abawu10 osuku ukukhuluma nabo noma kanjani into egarantiwe leyo abawu2 lento osukuyikhuluma even noma ngaba kulabo abanye abantu abawu8 ayenze kangakanani sense kodwa abawu2 izobashintsha indlela yokucabanga bese bekwazi ukuphila. Ilokho nje sengingakusho sesivala nokuthi ijele akusiyona indawo eright nazo zonke ke lezo zinto kuningi ngabe siyakukhuluma okuthinta impilo zethu ke nje ukuthi si-affecteka kanjani empilweni sisithole sezimene ezirong ama relationship affecteka kanjani uthola ukuthi abantu sebegcina sebebulalana yini eyenza ukuthi umbono wami lo akusiwo umunye umuntu usengawucriticize omunye umuntu ofuna ukukriticize because si indlela umuntu aseyibona ngayo into whatever ikhuzana negative comment ezobe khona kwayimina ngizokwazi ukuyibona ukuthi hayi uqinisile lo ngibe sengiyafunda kuyona. So ziningi lezo ukuthi yini le yenza ukuthi abantu besilisa kuthiwa abayizinja yini le yenza ukuthi abantu besilisa bengakwazi ukunakekela izingane zabo abanye babaleke bengafuni ukuzondla izingane nazo zonke lezo zinto nje. Yilokho nje ngingakusho sesivale. Ngiyabonga.